Ассалому алайкум бародаро, биёин имрӯз кор мекунем практикаи тригонометрия. Якчанд мисолҳои марказистӣ. Хоҳем нахоҳем соли дига ҳам мисолҳои марказистӣ дар ҳамин мисолҳо монанд мешаванд. Барои ҳам қадар тамошо кунед, фоидатон мешавад. Агар ки шумо мисбурдаги бошед. Хеле осто чи агар тамошо кунед вай ягон чи мегирем. Номери 325. Гуфтагие ки кунҷи бета ин номшай баробар аст ба чанд градус? Ба 480 градус. Ёвем ки мега ҳамин 480 градус дар кадом чорак аст. Барои кор кардан чикор мекунем? Мекашем даврае ки агар ба ёдтон боша гуфта будем ки радиус ба чанд баробар дай? Радиусш ба 1 баробар дай. Дар инҷа 0 градус ай. Тарафи боло бирем мешава ҳисоб мекунем плюс плюс плюс. Агар поён бирем мегем минус минус минус. Ин маъноеро дорад ки агар ман боло ҳаракат кунам инҷа мешава 90 градус, инҷаш мешава 180 градус, инҷа мешава 270 градус, ана инҷа мешава 300 чи? 360 градус. Ана ки савол ба миён меояд ки давай шумо ки 480 чӣ хел метавонем ки 480 дар даврае монем ки дар ҳамагӣ 360 градус ай. Ман мегӯям ки ихе 360 градус агар ки кунҷ аз 360 градус боло боша, ин маъноеро дорад ки бояд дуюм бор брай, сеюм бор брай, чорум бор. Мақсад ки метавонӣ ки чанд бор чарх задан гирӣ да мақсад. 480 чӣ маъно дорад? Масалан бигӯям ки 361 градус брай. Ин маъноеро дорад ки миёй то иҷара бо боло мерай, дуюм круг мерай. Агар 480 градус чӣ канад накурай? Барои 480 градус ҳал кардан савол зад накурай ки 480 градус и чанда 90 ай. Барои савол метӣ ки ҳамин 48 ай кун чанда 9 метия наздиктарин ба 48. Масалан 6 та 9 чанда 6 кара 9 54 ай. 6 та 9 уже боло ай ку 480 барои 6 та 9 бисёри бад ай. 5 кара 9 чанда ай? 5 кара 9 45 ай. О 5 та 9 соз барои ки 5 та 9 ай чи 48 та поёнтар ай. Ана 5 та 90 метия чанд? 450. 5 та 90 метия 450. Чанди дига дар кора ки 480 шавад? Бо 30 дига. Ин маъноеро дорад ки рафтан дар кора чанд қа 5 та 90 рафтан дар корай бо 30 градуси дига. 5 та 90 чӣ хеле меравад? Инаҳа 190, 290, 390, 490, 590 бо 30 дига тақрибан ана миҷа. Агар якум чорак боша, и дуюм чорак боша, и сеюм чорак боша, и чорум чорак боша, ҷавоб мешавад чи? Дуюм чорак. ҷавобиш чи ай? Дуюм чорак. А дуюм чорак дар варианти мо дар мисоли мо варианти чанд ай? Варианти Д. Ҷавоб Д. Ира кур мекунему, мегзарем ба мисоли дигариш. Мисоли дигариш номери 326. Номери 326 чӣ мегӯяд? Номери 326 мегӯяд ки кунҷи бета баробар ай ба 453 градус. Ба чӣ? Ба 453 градус. Дар кадом чорак ҷойгир аст? Бо ҳамон корро мекунем. Барои кормон осон кардан 453 аш 360 боло ай ку савол метиҳем чанда 90 ай 453? 453 чанда 90 ай? Ина 45 ай кун. А 5 кара 9 чанд метия? 45 метия. Значит 5 та 90 метия 450. Чанд қайд як куша кунем ки 453 шавад? Розием ки 3 таи дига. Мешавад 3 градуси дига. Значит 5 та 90 рафтан дар кора бо 3 дига. Ина 1 та 90, 2 та 90, 3 та 90, 4 та 90, 5 та 90 бо 3 градуси дига. Бо ғалтидем куҷода? Дуюм чорак дар. Ҷавоб мешавад дуюм чорак. А дуюм чорак варианти чанд ай даҷа? Бо варианти Д. ҷавоб бошид чи? Бо Д шид. Ана ки кур мекунем ира ҳамаша. Мегзарем ба мисоли следующий. Мисоли следующий чӣ мегӯяд? Мисоли следующий мегӯяд ки кунҷи альфа баробар аст ба чанд? Ба минуси 234 градус. Дар кадом чорак ҷойгир аст? Ана ки минус чӣ маъно дорад? Минуси 234. Минус маъноеро дорад ки мо боло ҳаракат намекунему. куҷо ҳаракат мекунем? Направлениямон дига мешавад. Минус маъноеро дорад ки чӣ соат ҳаракат мекунад ку ранги соат ҳаракат кардан накурай. Минус маъноеро дорад ки поён ҳаракат мекунем. Агар инҷа 0 боша ана ихе мерем мешавад минуси 90. Бо мерем боло мешавад минуси 180. бо мерем боло мешавад чи? Минуси 270. бо меем инҷа мешавад минуси 360. а 0 мебоша сар мешавад инҷа. Ин маъноеро дорад ки минус просто чи? Противоположное направление. Чи? Направление баръакс. Ана ки минуси 234 дар куҷо ай? Акира ай 360 майда ай ку мисол бе минус агар гирем. Метавонем ки просто ҳамахи ба чашм бинем. Дар байни чи ай 234? Дар байни 0 и 90 минуси 90 ҳаст 234 минуси 234? Не. Дар байни минуси 90 и минуси 180 ҳаст 234? Не. Дар байни минуси 180 и минуси 270 ҳаст 234? ва ҷавоб чӣ мешавад? Бо дуюм чорак шид. ҷавоб бо дуюм чорак шид барои ки минуси 234 дар байни 180 270 ай.
این میشه چی چندم جواب دیم چورک دیم چورک دمو واریانت چنده در اینجا باشه واریانت ب جوابش میشه چی ب کور میکنیم میگذاریم با دیگریش دیگریش چی معنی داره دیگری مثال چی میگه دیگری مثال میگه که در کدام چورک ها سینوس منفی است در کدام چورک ها چی سینوس منفی است انا این سوالی با درجهش آسان برای که ما شما خطی میدونیم که سینوس معنای چی را داشت معنای بلندی را داشت کوسینوس باشه معنای چی را داشت معنای زمین را داشت انا ای بود کوسینوس ایش بود سینوس یگانه سوالی که گفتم در کره در کدام چورک چی سینوس چیه سینوس منفی است در کدام چورک ها بیا نگاه میکنیم یکم چورک ده زمین انا یای بلندیش انا یای زمینش کوسینوس ای بلندیش باشه سینوس ای زمینش چی میشه زمینش هم پلوس ای بلندیش هم چی پلوس ای برای که دست راست پلوس ای بالا ده پلوس ای دست چپ ده مینوس ای پایان ده چی مینوس ای значит زمینه در یکم چورک چی در یکم چورک توش سینوس چی بلندیش خیلی پلوس ای با در کدام چورک بلندیش پلوس ای نگاه میکنیم دیم چورک ده زمینش مینوس ای برای که دست چپ ده بالاش باشه چی پلوس ای این معنی را داره که در دیم چورک هم چی سینوس چی خیلی منفی ای مثبت ای اما در کور به چی در کدام چورک ها سینوس منفی است منفی بودنش کدام است یکم دیم ده مثبت بوده نگاه میکنیم سیم ده روزی هسته که این سینوس چه بلندی ای کنه این زمین شای این بلندی شای بلندیش باشه منفی است نشید منفی میشه و سیم ده با در چهارمش میشه و چی در چهارمش میشه و منفی برای که چهارم ده انا زمین شای این کوسینوس ای این بلندی شای این سینوس ای این میشه و منفی در چهارم چورک جواب چی میشه و 3 و 4 از 3 و 4 کدام میشه 3 و 4 اشای جواب میشه چی جواب میشه ا کور میکنیم میگذاریم با مثال следующий مثال следующий میشه مثال следующий номери 328 уже حل کردیم 29 номер رو حلش نکردیم چطور 329 در کدام چورک ها کوسینوس مثبت است میگه کوسینوس نگاه میکنیم کوسینوس چیه کوسینوس باشه زمین ای در کدام چورک مثبت گفته سکون در کدام چورک زمینش مثبت یا منفی زمینش مثبت است یکمش توغری میگیره در دیمش زمینش مثبت یا منفی نه زمینش منفی دیمش توغری نمیگیره در سهمش زمینش مثبت یا منفی سهمش توغری نمیگیره اگه چهارمش ببینیم اگر زمینش چه مثبت جوابش میشه 1 و 4 1 و 4 در کوسینوس چه مثبت 1 و 4 باشه واریانت بو اشید جواب میشه بو میگذاریم و مثال следующий مون چیه 330 در کدام چورک ها کوسینوس منفی است 330 در کدام چورک ها کوسینوس منفی است این مثالش هم آسانی بوده برای اینکه کوسینوس زمینه یکم در زمینش مثبت است دیم در زمینش چی است منفی است значит دیم توش توغری میگیره سیم دام چی زمینش منفی است 2 و 3 چهارم نمیشه برای که چهارم زمینش مثبت است значит جوابش میشه چی جوابش میشه 2 و 3 این واریانت 3 میگذاریم با مثال следующий номери 331 درباره چه درباره کاتانگنس میگه در کدام چورک ها کاتانگنس مثبت است ما خاطرش گفته بودیم که کاتانگنس با الفا برابر با چی با کوسینوس الفا تقسیم سینوس الفا انا کنیم کنیم یا این آسانی بوده برای اینکه کوسینوس زمینه سینوس باشه بلندی است значит знаки علامتای بلندی و زمینه تقسیم کردن کره نه یکم چورک ده زمینش هم پلوس ای بلندیش هم پلوس ای در یکم چورک زمین هم پلوس ای بلندی هم پلوس ای میشه پلوس در دیم چورک بلندیش پلوس ای و زمینش باشه مینوس با تقسیم کنیم با پلوس میشه مینوس برای که هر خلا باشه مینوس میشه و یک خلا باشه پلوس میشه با هنگام تقسیم از نکوره سیم چورک ده زمینش مینوس ای بلندیش باشه پلوس مینوس با پلوس تقسیم میکنیم و میشه مینوس انا که آخرانگیش چهارم چورک ده زمینش پلوس ای بلندیش باشه چی سیم چورک ده خطا کردم سیم چورک ده بلندیش هم مینوس ای زمینش هم مینوس ای مینوس تقسیم مینوس چی میتیه پلوس
از چهارم چهارک ده باشه بلندیش مینوس ایو زمینش باشه پلوس پلوس تقسیم مینوس میتیا مینوس مود در کره چی مود در کره کدومش کتانگیز مثبت است مثبت و در جای دا سیم چهارک و دا یکم چهارک جوابش میشه 1 و 3 1 و 3 دا کتانگیز 1 و 3 کدوم وریانت 1 و 3 وریانت А جواب میشود Однако мисали следующий ира көрмекнем маша. Мавзуи следующему. Асlan я вақта бинем чамин гузашт. Чамин рафти завже. Вақта дида нашидест. Мегзарем мисали следующий ва мисали следующему чай тангенси 315. 332. 332 тангенси 215 мега ба кунҷи тангенси 215 градус мегӯяд ба кунҷи тест ифода кунед. мо шуморо гуфта будем ки кунҷи тест чӣ маъно дорад? Ай 0 то 90. Ин маъноеро дорад ки просто бояд ки инами градуску ай 90 поён шавад. Барои корро кардан чикор мекунем? Мо шуморо як қоида гуфта будем. Қоида чӣ буд? Агар 90 як дуф партоем номаш алиш мешавад, агар ду дуф партоем номаш алиш намешавад, агар се дуф партоем номаш алиш мешавад, агар чор дуф партоем номаш алиш намешавад, тоқ боша алиш мешавад, тоқ бур партоем ҷуфт бур партоем алиш намешавад. Барои савол метем хунон. Тангенси 215 чандов 90 партоем мумкин аст? Тангенси 215 я давра мекашем барои аломатша муайян кардан. Авасар кардем. 215 чандов 90 партоем мумкин аст? 2 та 90 аст, 80, 3 та 90, 270, 3 та 90 уже бисёр мешавад. 2 та 90 партоем мумкин аст. Агар 2 та 90 партоем 180 мешавад кун 2 та 90 партоем чанд градус мемона? 215 агар 180 партоем мемона чанqa мемона 35 градус. барои он ки 215 тар мекунем мешавад 35. агар ки ду дуф партоем номаш иваз мешавад намешавад? як дуф партоем мешавад, ду дуф партоем намешавад. значит номаш тангенс буд, тангенс мемона. лекин мо шумо қадим гуфта будем ки бояд аломатша муайян кунем. барои фаҳмидан наркода ки тангенси 215 кадом чоракай? кадом чоракай боз накш давом чоракаш хеле ай. 215 чанд кадом чоракай? агар иҷа 0 градус боша, иҷа 90 боша, иҷа 180 боша, иҷа 270 боша, маълум ай ки чандум чоракай? сеюм чорак. А тангенс қоида чӣ буд? Тангенс баробар ай ба чӣ? Тангенси альфа баробар аст ба синус тақсими косинус. барои он қадар барои знаки тангенса муайян кардан чикор мекунем? Замину баландию замина чикор мекунем? Тақсим мекунем. Дар сеюм чорак 215 сеюм чорак ай. Дар сеюм чорак баландиш минус аю, заминиш заминша минус ай. А минус тақсими минус метиҳад чӣ? Плюс. барои он қадар чӣ мешудай? Маъноеро дорад ки ҷавобш мешудай плюс ай. значит плюс. барои он қадар ягон чӣ наменависем. мисоли следующий 333. мисоли 333 ро мефаҳмонем. ира кур мекунем. иша кур мекунем. ҷавобш тангенси 35. Аи варианти чанд ай? Варианти Д. ҷавобш будай Д. кур мекунем мешава ҳал мекунем ака мисоли 333 ро. 333 чӣ мега? 333 мега ки бигирем синуси 377 градуса, синуси 377 градуса ба кунҷи тест ифода кунем. азбаски яке аз тамошобинон ҳанӯзи ин мавзӯъро гузаштагӣ набуд, барои он қадар намефаҳмад. лекин барои мисол кардан чикор мекунем? Бо ҳамон савола метиҳем. 377 градус дар дурун чанда 90 дорад? чанда 90 партоем мумкин аст? барои иро фаҳмидан чикор мекунем? Мегӯем 37. масалан 5 та 90 чӣ ай? 5 каранда 45. 5 та 90 450 ай. 4 та 90 чанд ай? 360. 5 та 90 бисёр ай. 5 та барои ки ай 450 мешавад. лекин 4 та 90 360 ай. 4 та 90 тоғри мегирад. 4 дуф 90 ай инҷа партоем. 4 та 90 чанд ай? 360 ай. ай 377 360 тар кунем чанд градус мешавад? 17 градус. ин маъноеро дорад ки ай 377 4 та 90 мепартоем мемона чанд? 17 градус. як бор дига барои чӣ? барои он ки 4 та 90 метиҳад чанqa 360. 360 ҷамъи чанд метиҳад? 377 ҷамъи 17. барои он қадар агар ман 4 та 90 партом чӣ мемонад? 17 холӣ. А 4 та 90 партоем номаш иваз мешавад? мо гуфтем агар тоқ маротиба партоем номаш иваз мешавад, агар ҷуфт маротиба партоем номаш иваз намешавад. чанд маротиба партофтем? 4 маротиба. 4 маротиба иваз мешавад номаш? Иваз намешавад, барои ки ҷуфт маротиба якум дуф иваз мешавад, дуюм дуф иваз намешавад, сеюм дуф иваз мешавад, чорум дуф иваз намешавад. номаш синус буд, номаш чӣ мемонад? Синус мемонад.
ана ки бо муайян кардан дакора ки знакш кадом мешава. Барои знакша муайян кардан фаҳмида дакора ки и чандум чӯрак ай. Ман даврачаро мекашем. Мегӯем ки инҷа 0 ай, инҷа 180, 370 градус, инҷа боша 360. Розӣ ҳастем ки 377 гуфтам мегӯям 377 чи? Ай 360 боло ай ку. Лекин 377 маъноеро дорад ки дигим круг рафтан дар кора. Мерем чанд ха? 360 мерем бо чанд хай дига? Бо 17 дига. 17 дига рафтем чандум чӯракда меғалтем? Бо якум чӯракда. Якум чӯракда синус чӣ хеле ай? Синус баландӣ ай ку. Баландии да якум чӯрак чӣ хеле ай? Мусбат ай ё манфӣ? Мусбат. Барои ҳам қадар чи? Ҳамхи меистад. Ҷавоби чӣ буда? Синуси 17 градус. Аз синуси 17 градус мон варианти Д ай. Ҷавоб мешава Д. Мегзарем ба мисоли следующий. Котангенси 235. Кур мекунем. Мисоли следующий номери 334. Афирм вақташ ӯ ганда бисёр шид. Котангенси 235 градус. Эша метонем ҳал накунем, барои ки хелиша шумо фаҳмидед. Биёен эша ҳал кунем. 335. 335 чӣ мега? 335 мега ки синуси 750. қиматша ёбем. чӣ мекунем? 750 бо ҳамун савол. Якумин коре кардан накурай. Бояд мо чӣ кор кунем? Аввал саволаш мо таблицаро медонем. Датон аст таблицаро мо шумо нависа будем ки ина ҳастай альфа 30 градус, 45 градус, 60 градус. Ма гуфтам ки и таблицаро чи да ҳама ҷо метиҳанд да маркази система метиҳанд. Синус баландӣ буд. Ко синус боша чи? Замину. Синуси 30 градус 1 тақсими 2, 45 решаи 2 тақсими 2, 60 боша решаи 3 тақсими 2. Иш боша чапанаи ҳавай. Решаи 2 тақсими 2, 1 тақсими 2. Ана ки шумо гуфтам мумкинен ман медонам 30-ро медонам, 45-ро медонам, 60-ро, лекин ман 750-ро намедонам ку. Барои қадар якумин коре кардан накурай, 750-ро чӯ кардан накурай, ба кунҷи тез ифода кардан накурай. А кунҷи тез чӣ буд? Ай 90 поён. Чиқай 90 поёнш мекунем? Савол метиҳем. 750 дар дуруниш чанда 90 дорад? Барои савол ҷавоб додан масалан таблица ҷадвали зарб ёрда мерасонад. Чӣ? 9 та 9 чандае? 9 кара 9 шуд 1 ай. 9 та 90 уже бисёр шид, барои ки 9 та 90 метиҳа 810. Барои ки 9 кара 9 шуд 1 ай. Агар 9 та бисёр боша, мумкин 8 та. 8 кара 90 чандае? 8 кара 9 72. 720 мешавад. Ана 8 90 туғри будай. 750 чи ай? 8 кара 90 ай, барои ки 8 90 метиҳа 720 бо 30 дига. Розӣ ҳастен? Маъноеро дорад ки ай 750 чанд бор 90 партан мумкин ай? 8 дов. 8 дов бигем. 8 дов 8. Адади ҷуфт ё ки тоқ? Адади ҷуфт. А ҷуфт ки боша номаш чи дига? Намешавад. Номаш буд синус мемона? Синус. Мешавад синуси чанд градус? 30 градус, барои ки мо 8 бор партофтем. 8 дов партои чанд қаш мемонад? Читиш мемонад? Барои ки 8 90 720 бо 30 дига мешавад 750. 30 дигаш мондад. Ана ки бо чӣ муайян кардан накура аломат шавад. 750 чандум чӯрак ай? Бо ҳамун корро мекунем, даврачаро мекашем. Мегем 8 90 рафтан накурай бо 30 дига. 8 90 чӣ хеле ай? Ина инҷа 0 ай ку? Не 1 та 90, 2 та 90, 3 та 90, 4 та 90, 5 та, 6 та, 7 та, 8 та. 8 90 рафтем бо чанд қай дига рафтан накурай? Бо 30 дига. 30 дига барем чандум чӯрак мешава? Якум чӯрак. Якум чӯрак синус чӣ хеле ай? Баландиш плюс плюс. А ҷавобиш чӣ мешава? Синуси 30 градус ба чӣ баробарда? Синуси 30 градус баробар ба чӣ? Ба 1 тақсими 2. ҷавобиш мешуда чи? 1 тақсими 2. Ин маъноеро дорад ки синуси 750 градус баробар ба чӣ? Ба 1 тақсими 2. Ай боша варианти чандай? И боша варианти Д. ҷавобаш мешавад Д. Мегзарем ба мисоли следующий. Мисоли следующий мон 336. 336 ҷумбаси такрор кардам. 336 мега тангенси 390 градус. Тангенси 390 градус. чикор мекунем? Бо ҳамун корро мекунем. Мегам мо 390 бисёри бад ай, бояд чикор кунем? Бояд ки ай 90 поёниш кунем. чикор мекунем? Савол метиҳем ки 390 чанда дар рӯш 90 дорад? 5 кара 9 45, 4 кара 9 36, 4 та 5 та бисёр аз 4 та. 4 та 90 метиҳа 360. 360 ҷамъи чанд метиҳа 390? ҷамъи 30 дига. 4 дов мепартем. Агар 4 дов партем номаша вяз мешавад? Вяз намешавад, барои ки 4 дов адади ҷуфт ай. Мешавад тангенси 30 градус. Ай чандум чӯрак ай? Бо ҳамун корро мекунем. Мегем обестак 4 та 90 рафтан накура 1 та 2 та 3 та 4 та бо 30 дига.
мешавад чӣ якум чоряк. Тангенс чӣ буд? Тангенс синус буд тақсими чӣ? Косинус. ин маъноеро дорад ки барои аломати тангенса фаҳмидан просто мегирем знаки баландиро ба знаки чӣ замин тақсим мекунем. дар якум чорак баландиам плюс ай, заминам плюс ай. Плюс тақсими плюс медиҳад чӣ? Плюс. Барои хада плюс меиста. Тангенси сиро чӣ хел меёбӣ? Тангенси си ба чӣ баробарда? барои тангенси сиро ёфтан чикор мекунем? барои тангенси сиро ёфтан синуси сира ба косинуси си чикор мекунем? тақсим мекунем. леки аслан ку қиматша дар шумо дар маркази си метиҳанд. леки ман ҷоя мефаҳмонам тон чӣ хел хитон биёвем да. Синуси си чанда? 1/2. розӣ ҳастем? тақсим мекунем ба чӣ? ба ҷои хел тақсим тақсими хел тага мемонем. ба чӣ? Ба косинуси. Косинуси си ба чӣ баробар? Ба решаи 3 тақсими 2 менависем. решаи 3 тақсими 2. ҳангоми тақсим бояд ба чӣ бигардонем? Ба зарб. менависем 1/2 зарби адиюм касро чикор мекунем? Чапа нам мекунем. мешавад 2 тақсими решаи 3. 2ро ихтисор мекунем чӣ мемонад? 1 тақсими решаи 3. ҷавобаш будаи чӣ? 1 тақсими решаи 3. 1 тақсими решаи 3 чандум варианта? 1 тақсими решаи 3 дар инҷа неста. Дар инҷа решаи 3 тақсими 3. барои чӣ? барои ин ки 1 тақсими решаи 3 ра метавонед дар намуди чӣ нависед? Дар намуди решаи 3 тақсими 3. барои чӣ? барои он ки ҳам болора ҳам пиёна биёем зарб мезанем ба чанд? Ба решаи 3. 1 ба решаи 3 зарб мезанем чӣ мешавад? решаи 3. решаи 3ро ба решаи 3 зарб занем чӣ мешавад? решаи 3 зарби решаи 3 метиҳад 3 холи. ҳамин чианд? ҳардушон якчианд. значит ҷавобаш чӣ мешуда? ҷавобаш мешуда варианти А. варианти А. баъд охирон мисол мондай. охирон мисол. охирон. косинуси 780 градус. косинуси 780. бо ҳамин кора мекунем. мепартоем чанда 90 партам мумкине? 780. 9 та 90 партам мумкине? 9 кара 9 81. не бисёри бадай. 8 та 90 чӣ? 8 кара 9 72. 8 та 90 мешавад. 8 та 90 мепартоем. 8 кара 90 мешавад 720. 720 ҷамъи чанд метиҳад? 780. ҷамъи 60. ин маъноеро дорад ки 780 8 та 90 мепартоем чӣ мемонад? 60. менависем. 8 до партоем номаш иваз мешавад? номаш иваз намешавад. мешавад косинуси 60. чандум чоракай? И бо якум чоракай. баро ки 4 та 8 та бо 60 дигар мешавад якум чорак. дар якум чорак замин чӣ хеле? мусбатай. косинуси 60 ба чӣ баробар? косинуси 60 баробар ба 1 тақсими 2. ҷавобаш мешавад чӣ? 1 тақсими 2. 1 тақсими 2 мон варианти С. ҷавоб мешавад чӣ? С. бо ҳамин тамом ина шумо дар ҳал кардем чӣ? маркази тестира. бо мегзарем дар оянда мисолҳои нави чира мавзӯи нави тригонометрияро бо ҳал мекунем мисолҳош ай маркази тестӣ. бо ҳамин хай.